Nirringrazzjawk tal-ħidma tiegħek u tas-sostenni li tul dan it-terminu tajt lid-Dar tal-Providenza. Hekk sostna Fadem Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza fil-bidu tal-quddiesa, ċelebrata propju fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi feluq it-terminu tal-Presidenza ta' George Vella. Akkumpanjat fis-sinjura tiegħu Miriam Vella l-erba' filgħodu l-President ta' Malta attenda għall-quddiesa ċelebrata propju minn Fadem Martin Mikallef u Monsinjur Charles Cordina. Ta' filwaqt li wara l-President iffirma l-ktieb tal-viżitaturi fil-Mużew Dom Michela Zoppardi u segwentament daru d-dar fejn iltaqgħu mar-residenti u l-ħaddiema. President George Vella ringrazzja lid-direttur Fader Martin Mikallef tad-dedikazzjoni kontinwa tiegħu għal persuni l-aktar vulnerabbli u faħħar il-ħidma ta' diversi impjegati li jaħdmu f'din id-dar. Propju f'April ta' din is-sena jalaq it-terminu ta' 5 snin tal-President George Vella, iżda sissa jidher illi ma saru ebda diskussjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim dwar min se jkun is-suċċessur tiegħu. President il-ġdid irid jiġi approvat mill-Parlament b'vot ta' 2/3 tal-Kamra.